Baru kau penemiok ni nuai rendai tang ni. 500 begini bro kau. Ada gift ibre nama ini I imported gift. Yang ni kibut jeans. Kebelakang kebetulan jean. Ini sak. Matasian peni pi kau ke dukan ke badi ki tiar Korea ni ki Korean products. Tang hang ni dukan ni hani po sor silong bar khila ban yo lut nadong sedong. Ki jing ki towel ni ki mujan ki jan ki ne bat ki wei kham tamli nam ta jing ki ki perlok jungi bustanat ini ki Korean products beper bawan na syukeleng pi kan peni pi ni dukan ka dan hang ni kani kedai ka lenti lain khra main road lain khra kum tu main road lain khra ka dan kedai ka the grub hang tai ba persa kani kedai nang ni na po ilohoi ba building kalong kum tu sete sejrong kani kedai ka building ba he ba phila banwan banrung supo ka pli na do ka pors fo buji hadu kamba khandai buji kana steng demian te film ni gini jingdro yang ni kema bikidon kini le kimdan dang bukam dei jaka film ni ru ye chicken wagon del pi kwa ban bam sang tu sa ban rung long te bat ki company ki kerteng ka haliu bat kani di company nang ni napo shlong jung hi te makadi balik pat ye kini ki ye ki product Korea ki ba ila shot jinggit ibab nando mane te ke kerteng ki haliu Korean waves bat ki bu ye ki babon ba ki ba ki nong noi ki ba phila penen kam la kalong menta Christmas lani la kalong hari no Christmas ru kam de tang po Christmas bat ngan peni pi menta ki don yu hapo bat ki dor kumjo kan kanirap pi shibun pi pen yo pen sung thu ki bukum kinu pi phila yo ni ki marmo ki tan shwa ki Christmas tree ni halala ki jong tu kini ki de ki decorations bat ki ba pi phila ban penen kam for Christmas te ki Christmas tree ru halala ki jong design halala ki jong ki ru komlong ti bal mari rung ni pinlap igini ki what do you call ki decorations syakhndat ma oh ka khili uta kini ni decorations ki ribbon ki ba pinum yo no ina wiru kini de ki kinja ki ribbon ki ba phila ban le ha ki Christmas tree but ki wei ki ba khamlong gilong very seasonal very ki pher ba but pin kini ni pini phi asana pini ba kini di bawan na po kini wan na po China bawan na kiling kini imported products bitnya ni bubu ni di imported products baik kini bala manufacturer shabar tinggal ka rukom long ka design ka rukom long ka kimar ki matar ki pher ba te hidan ki bag ni masunrung ki bakwa ki wallet ki bag ki Christmas tree ki berin te bat ki babun ma ki te nang tade kidan ki sentiu hani la ki jong ki designs baki gift item be fifla banai gifts decorations but ki way ki klat ki glass ki ba phila ban bu kai ne phila ban ai kini di bala ban use am gini kita ki klan ki klat di bala ban use ki ban use am ta elong syong ikop mas okay yang ngoyo di di shipis na she said na gini oh she said kakak nutli she said kiwan kuno Hendriutli ti metasi je haban le nong batai hima kumbanange kumatibe tamagidon kini ki bilor lagi jong ti juice dispenser yure ki klat ki we kidan ki tiar kitar namta ki bakhambo ni hang ni ki tiar namta ki kentai kidan kini ki clip ki hala ki jong ki ba compare kidan ki ba regular kidan nata ki yit khmat ki ba bon rukam ki clip ru ki bon rukam kini hang ni ki bakum ki ba scrunchies ki dor ki long ki dor ne ki ba 190 150 100 namta khlung khna bi ru ki long ni hini de ni bom dan snyu te hab keli kita handai te instip tumo kini ban ki bakum nu gini itu herban gitu kim dem ki thrifted de kilong original nam kini te kilong original bai okay na ke kanu ki dor ni kis ni bisi spasan po ini bang ba kini ki towel pan satu batai sih kan ki towel ki oh na kilong special ba kini towel di bukier ba penom yo ni weru habatai lampi ki bolong kumu gini Eiffel Bafel batai si batai ni alis si batai lam kniat ni towel hai Nang batai ko nung
Ki ba compare ni gini tawal langsung ki ba compare borok-borok ki be lut ni jat tawal ki specialty gini tawal. Em long ka dor ka long kumno ka jing he ka long kumno ha ba pani ka jing he ka long no. Ka dor ki po gini fan span spa sempo. Kini ki tawal sum nam gini te. Ho tawal semua. Apa ni? Kan ni. Dia. Ni tawal hang bab ni. Kenap Oh, long lah. long. Maki long ki pair ki long you hade. Fiber ni. Ha. Dapat le la long kum kandap thia khlung pun mantap khlung. Nice. Oh, kini jom di tawal you gini. Ini di hijau ini penting tawal siapa tau? Oh, di tawal nak sum baik kan. Hai baru. Unipan, ini. Itu kita ki hair drying cap. Oh, di tu pia you kan tay behas nyuk. Behas nyuk. Hai, telah ada kita. Sesu pang bedu ni, tap bedu ni. Yang ibam dan senyuk ti sakal ya. Takut dah. Ti kita kemudian senyuk, berjerong senyuk di kini kira apa? Ngatrai kita bah kini di gitu ki syawakap ni. Shower cap. Okay. Kini berapa kita bayar ki Di hand towel, face towel, kita size. Kini di ki ban sabar sudah kini am berapa lagi potut sudah. Hai. Pinamio ni wir tang nang pinamio kini kijat. Ti dan hal lagi jong ti kini lagi ba ki bal kloy lut pa le pimwan ti lap lut. Ti nan tadi dan kiki dah kum tu ba fe. Ini bertanya dan ni ki hai. Yang Hai. kini lagi wan sisan deh ka kan kini sisan. Kita don sport li aspas. Sport li. Kini bedu unar na. Hai, kita benar. Bang ba. Kita blok plastik. Oh kini mah. Kini kan begini. Harus pasang po. Hai. Kam sulit ni dan ni. Kita ki neck pillow. Oh, ini neck pillow ni kidan. Hal lagi jong size, lagi jong design ki we jing jing jam. Ki pair lain deh. Hai, ki bejam ki memory foam. Da finyon kan ki heb yang. Oh, nice. Kini jong kelung. Ki juga ki dislong di belum heb. Jadi ki design anime, nanti ki bakam sultanat benpej anime ngatrai. Bun lalut di ki. Oh, kumta. Hai. Oh. Tak kamu hap yawan kloy, kamu watang kini badan ngatrai laplut kini di ki stationaries. Christmas. Oh, kini di ki color na? Try Ki crayons ini. Try. Ya crayons. Kini di benda gift items ngatrai ki. Na gift ha pa Christmas mentah tadi kan best ba. Tadi uni di Money bank gitu. Krapisa. Nice. Ni? Ini di mini fan kita di mana mau bersunyon gitu. Di Porsche te ada sport krep ni te sokta. Tadi kini deh kini ki stationery ki diary. Ye ki kena samla kena kentai berit di kini ki hap bai piang ma. Tu kita ki jing ki kulam bat ki bene di diary ki notebook bat ki we. Nanta show sikit dia tu bafel. Kini bersubuk kai. Showpiece ini ke alam clock dan ni. Tu bunyi dia ki Ini kita tiar. cakap tersim. Oh, biang bah kini set ni. Baklong skor, baklong you know sudah. Nice. Kini ru di bawah nabar sudah ni. Gitu. Sudah sempurna. Bakalan skor. Ni earrings. Okay. Oh, deh. Kini deh. anti tarnish. Wah, anti tarnish kini. Nice. Sati ergi dan mo. Puma Nike. Pila benyo. Tangbam. Kini kil di jong kentai kini ni. Kentai. Okay. Nanti kini ergi dan jit tes nyuk hani hala lagi jong ki clip hala lagi jong kelung macam kiwe ki ba pinum dayo tan na we. Ki dan ki jiri ni le. Kini ki jiri gini. Jiri tes nyuk gini ru. Tes nyuk tu. Kini ki bab babat nyuk dah. Oh, tama. Gini ru. Di wan besi senduk ni. Kanu ini. Kenai pun ka. Ini belum colorful hang ni kidan ki clip kidan ki kini kidan ish. Napa tak ki hybrid ki jongi. Kam dam ki kentai. Da piwan hang ni best ong beji me papa pun wan lam fish ni. Nang tadi kidan kini ki kini ki ban it. Oh hana. Best cute. Kilong ban plate.
Ni kai. Oh, di. Nice. Oh, hai kena mentah ti ke kuat hai ni ke jai. Kanu ni we set. 120. Tati kan ni tadi bertiat di kelung yang bas bah. Tadi masa sim no ari way up. Nice. Yang tadi uni 2M tu yang mana? Hit pass mana betul ki grams ki ba. Ki ba. Sok bagi ki temelong usat kan kemudian ulong 100 usat. Kaya kadang validity kini kita sin la plate nak mana? Long kadang seal nak kamlele na compare na. Yari don't try seal siapa Sulong face bet kum ko. Kilong mi kum kita. Okay. But skin pun on top of a thin petticoat. Oh. Tapi kulung bagi ba armet tu sih. Oh, dah. Muka ni ru di kawai ba dan kam ha nam tai ki babun ha ki kena salah jongi bat ki long kami ki jongi. Nah tadi apa penilang yang ada sini ki baik. Sini gidon ki bang ngai kini tekam tip ye. Takana ha berkeli pe. Kini de ki makeup section kini de ki kini perfume lah. Pocket perfume. Nang ta ini pan. Oh. Ki tersim. Ada buku ketingah kamu tu baik hap ha. Nanti dia buat ki we bikin makeup ni. Kini yang ni. Kini umat rukla bani yo ni. Narfim dan umat. Shin umat ni. Nanti kini ki gift bags. Kini ki kat ki kini tu. Ki box ki baki. Ban tab you can pin tab sai tab bin mid cookies. Oh yes. Oh hai ma. Kira gila ban penuh for Christmas mah. Ah, la ban gift ke nyalong ta. Nice. Okay. Hat pani yang asdi kini ki you ki decorations. Oh kini ki hot water backpack. Ki bas belum cute tapi tenat bah gini. Nota uni. Oh ai mas ni lepang yo thia tap tu se yo thia ba. Nota de kini don ki kini di kini. Kini. Oh betul shoes. Bikini bar khay di one bit Hallyu Korean Waves kini gede ka brand nang ni. Kini. Uni de i ori busuplok dan kam tap ye. Oh, susu plok swa. Oh, okay. Kilong kum ni. Ada menikah? Ini te portlang mentah ya hap bahagi ni kejap. Oh, yes. Ah, lagi iteng ni. Ah, dia bisa aja. Uni rudai. Oh, tap butuh ang dia po. Las alihur tete itu. Entah deh, kini deki. Buat shoes ni. Entah kini pan. Dry tissues nama ki bolong printed ni bro kan. Kini mood dari for Christmas mentah tak kuat bantit ya ki what do you call ki na hapor bam aja ai hayeng filet kini kan wanra that Christmas vibe. Kini pan? Kini aku cari. Di printed malam kim day jom Christmas kini. Oh pocket tissue gini. Oh one set tu ni. Kanu gini we, ini we. Kini adalah kadang price. Kanu itu? Kini apa? Seperti jerong. Dan Christmas apa? Aspa mah. Tendang bagi dor ni rubah kaji printed tissue ni. Bagi kini sini. Kini pergi di ni. Kini ada tisu sih. Nice. Kini kilong jam ada kini. Oh, kumta. Dalam tadi kelung na ki. Kilong ini loh. Peang ba. Pergi jat. Kini. Yet. Kanu gini pa di way. Aspa kini. Berapa aspa mah? Nice. Tuh tadi. Pakai muka sudah kini. You dah pindah ni. Mencari kini pillow ni. Ni pillow kita hani ki halal lagi jong ki singkli halal lagi jong ki khot ki gini ki jan ki nap lagi jong. Nanti abat ki gini ki bedsheets kini ni. Nice. Ya, deh. Aku apa nak gift best bah. Unimported.
Imported. Kenapa bikin da gift gibre? Nama ini I imported gift. Nah tapi senduk lu bebas-bebas. Ini senduknya gini? Kita bantap Makeup ini. Oh, nampak kita buka le makeup. Kita jewelry box. Oh, nice. Niru ju. Yo ban ibu ban lock ini. Nice. Kini diki soft toys. Kini pat ki door kum nih soft toys bukum kini. Sibuk kum ni bohe. Ni bohe kan upoy. Kan nice pasan po. Oh, dong biang baru ki door deh. Biang mai ki door. Gitu kibaran. Nanta, how ki soft toys? This price range? 1,000. Nice. How much this one? The small one? The small one because this is 550. 500. Nice, yeah. It's a very reasonable price, yeah. This one? This one is 5. Yes. 650. Nice. It's unicorn. Which ones you sell the most? So the most is this Which one? small one. Oh, this one. Oh, gini kan berat. Oh, these no. And this dark. And how much are these starting? Like 400. Okay. 450. These are some of 5. Nice. These are 500. Okay. Oh. This is a must, and this only one piece left. We have this. And this is how much is this? This is 380. 380. Nice. These two I'll have to buy for my kid. Yeah. She's just almost 1 year old. So I think that suits her. And what else do we have here? This side. These are dustbins. Can you get the Christmas decorations? You pair pinum yo no in a way. You. I mean, these are not really there in the market, no. Most of them are not there in the market. Babun nabday jung kini pinum yo no in a way ru tang hang ni pinyo kum kini. But pair design ni ki jing create ki pinum yo no in a way ru. The piliwas kan diwat pinum yo. Nang tadi kita ki dustbins but ki kini fila aban use kini ki ba la ban bu hajrong mi ban penang pen top kum tu ki barit ki bahe ki pla nang ta ki containers ki babun pair and kini ki pliang plates and all that no here nang ta kini ki mug. How much are these mugs for? They come in sets or piece? This is piece only. Piece. How much is that? 121. 121. Okay. All right. Dan bagi kini ki 3 pair dan hang ni lagi jong. You have AC also? Ni rupet. Pika ban thiet gift Christmas kamu lebih pika ban thiet gift Christmas ki bro day. This is the best place. But ya ki pilar set kini ki jing bu these are water bottles no? Nice bet. Ni. Oh bunjat pe nan namta khamtam namta ki khulung but ki can tay really solid. How much this one? Bun pa pe kini size wala lagi jong 680 this one. And this are 480. 480. Oh nice. Ang biang pa ki dor ni be. Tinang tade pe kita ki gift items biang ni bun pa hala lagi jong. And plus kini what do they call this? Frankie. Who? Frankie. Okay, no, let him finish. He's still packing. It's okay. But what do you call this? I have no idea. I'm not. I'll have to ask. Kiki kat kiki ni? Tumbler. Okay. Tidur di kini bubuh ni ya? Biang lapet. Kilong texture. Kiba pejak hot and cold ni tang. Kajing kluit na Islam. Pek dan hal ki jong ki design ki rukam bat ki we. Pek ki balong kom ki coffee mug ru ki dan ki balong bi kom water bottle ru ki dan bagi decorations ru pair kini dan ki wonder Christmas wala theme Christmas vibe decorations and all that nili tu winning bang best tan bro. Nice.
Ini lihat. Ini, di long chap kemudian tuh. Anyway, pit, about Christmas, for Christmas, popong jan, sweater kumjong pait. Nang tabat kini kiwi. Right? Kini baru kait pinamyo ni nuway runday tang ni. Right? This is so nice. Nang tab dan berkah, Bob. Pila Adam. Toh, apa yang cuki was jrong sin? Toh, ni jrong pan dah mata ki kentai ki jongi. Mabun ki juti ki bag bet ki way. Baru air habrai. Ni hati ki bag kendat. Tempat Thailand menga ki bag ki belong kumnu hang ni ki door kumnu. Kidan ba plus Starting ini subuh kanu try. kini ki ba Shaja Sanpo. Kini ro Shaja Sanpo. Kini 1150. Oh, ni this is pibu variety bah kini ni. Kila kidai ki belong leather kidan mo. Oh, kini lete hai. Nice. Thì chắc bade ka bag thì cầm số năng kali ki ro. Ha? Ki sa kali ayo ki container ki bag. Ki design ki door ki mo. Ta. Ini kumini kan isong don ni. Kani. Ini ba Shaja Sanpo. Balong ban king ro ni beslong rap kumni na. Long ban kiang ro dan sting apa. Oh, ni nice. Kini ro kamu kidai ba yung official bro kan. Leer ni deh. Tenan. Dalam video ni hem dalam message sampai lebih kecil yang aku tu. Nice ni di clutches mah. Ni yo. Ki clutch. Ki clutch. Nice. Nanti ki bag ni dan hal lagi jong kipla. Kini ki laptop bag ni. Laptop. Laptop bag. Ki plus kuli fibo ni kamu na. Dan Kino. Oh kini ni. Macam kena aja kelung kena kini kiba. Kini apa kini kibek kiba he aku ni kamu gidor gini. Kini ki ba Nanti ke kamar kali bis 1450. Ke kamar ngah kali bis belum bling pernah thama be. Ini bang isu na dom ni kanu ini tu. ini Shaja Sanpo. Shaja Sanpo ini deh. Nice. Tempat Thailand mingi pas ki juti pibu ni. Juti dan heels. Kini di bedang supaya mentah. Kini dan supaya kini ro dan supaya. Okay. Kidor kumnu kilo. Starting 1550. Okay. 1500 dan 1450 rupiah dan. Kibala ada premium pat lagi premium tam try kan poi. Some of the premium kiwan 1600. Okay. Kibut lagi penyan kibut sih. Yang ini kibut jeans. Kibala kum kebetulan jean. Ini sak. Nampak jean kan ini badan tu zipper tu belum dekat jeans. Jadi kim kini apa kilom lagi doar. Ini di bawah 3200. 3200. Kum kani lagi belum kamu jawab. Ini di Sak 2 in 1. tu. Long ban light. Kani kan nunggu ni apa? Ini di 3500. Kamu kibala kam solid kum kini. Itu 3200. Kamu hapo sahajar ni kamu layu lagi baler. Nice. Tiki you pa kila dah kilo kamu kini kemdi kita kebako je ni mah. Nasa yo pa complain. Asim ni complain. Hayeng kan. La phong ki ama ngi phong tang sisien kila kho kila kunta. Kini one of the best quality. Kunta. Kita ki bako kide balik kita kide nak quality jong kala dah. Nyari pemlak maintain something na kamu. Kunta ru long delap hang tan itu. Okay. Tamalong kini pat kide ki bakam bahagan ngalong kisni. Nice. Kini ru kidan hang ni kini pakan ni oh basah bahan ni terlalu ni solid ada. Kan kanu gini apa? Ini hajarnya. Oh, hamtat gini. Wan pinilam skin kibi di sini. Compare ki boleh compare ni kan. Teribut. Kita kanu kita apa? Kita kidan 1700, kidan 2100, 2200. Sizes TV bon. Hai, kidan.
Jong kena fibo ne kita bitang jong ki samla. Nilai te jong pernah ayo. Toh na bentar jong ki long kami ki samla jong itu kan cupik kawin ni kini. Size 34. Starting size 34 dah. Tina bentar jong ki long kami jong dengan just to trying to do justice. Hal betul batai ngah kena kini pi kanu kini kau itu. Subuk kum kini kanu songdor. Cái này đi 1350. 1350. Dah kebasak saya wan piti. Oh, yang mana kau? Dari teron penting mga temenang penting no. Te ban oh kini ni. Kini bling bling kena. Kini kum lu kidor kini. Kita bala. Di bala pernah. Kita di GT thok ba itu. Kanu kipai? San po. Interesting. Nah, kemana macam apa pun liwat judi dengan kapai ada san spa lah saya review mesti kijai. Nice. Kan ini pick ini 500 di sale gini. Oh, nice. Kini ini di 950. Kini sejerong kita bid 500 bid. Sweet. Piang mah. Nice. I like this. Di. Toh. Ti ngatrai kabasai ke di bestang pensiwan hi wan pej hi banuan banjit oh ki bag lagi dan mah ni ki bag oh selit ni lalong airbag deh halong tu macam lu berok aja nih kakak nu gini kisong dor Kita hajram ke kino Ini gede 1350. 1350 Kini 1250. 1550. Gym bag. ini gym bag hatara tapi kan ilong ni ti gym bag nice tadi dah sneak deh Oh, di sini. piang mah kita hupo le pe ki bol thok yur mte Feel gini. 500. 500 begini bro kan Feel. Ada terselesai kasih sin pe kai Sunspark tinggal perlu kini ni screen itu nak sivun mafiwan mengi idor kin sivun mo piang mah kini kan nu kipa kini Kini 1600. 1600 kamu pick ini kamu di 1600 bet Size sudah. Starting 34. kini pan Kita kiba 1200 1200. ya di mentah kita supoi gini ki stok nih pedang UM pedang temai te lari piwan no te pinya yo piwan no te lalap lut te khamtam lele gitu ki badang up last moment menti juti Christmas kini di Jakarta jumpi piam mana chalo tah lu sibun mana lak dia sibun kini Kita ki kini di jong kelung deh Oh, jom kalau. piang mah tah tip top te sewan be hang ni kini kedai hapo main road lain kra ilahui kan mau ki brand ni kedai jong haliu ki bagi rebrand mentah ki restock mentah ada kan ni ke brand haliu te bat kedai keju hi ka keju ki produksi khampa man produksi nam da jong itu ki juan hang ni bat ki nadu ki juti ki bag ki pla ki jumbo jeng sat bat ki plam ni ni jaka mo sekilo yang piwe per video perlok. Merry Christmas.